الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودنا يتكبراتشو يزي فيديو تقداميوش يتكتاتلاچو ያላችሁት ስለ ሻዕባን ወር ያሉ ሐዲሶች መካከል በቀደም ተከተል ዛሬ ደግሞ አራተኛውን ሐዲስ ነው የምትመለከቱት። عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. أسامة بن زيد اندملوت لرسول عليه الصلاة والسلام أني عند شعبان ليلان ورسيصومو ببزات على يوتم من دنو مسترو بملت ياكي يقرب الله جو. رسول عليه الصلاة والسلام شعبان منو بلو مالت በረጀብና በረመዳን መካከል ከመኖሩ አኳያ ሰዎች የሚዘነጉበት ወር ስለሆነ በተዘነጋበት ጊዜና ወቅት ወይም ቀንና ሰዓት ወር የሚሰራ ስራ ልዩ አጅር ስለሚያስከፍል ያንን ፈልጌ ነው የሚጾመው አሉ። ሌላው ደግሞ አመታዊ ሪፖርት ወደ አላህ የሚቀርብበት ወር ነው ሻዕባን ብሎ ማለት። እኔ ደግሞ በጾም ሁኔታ ሆኜ ስራዬ ወደ አላህ እንዲቀርብልኝ ስለምፈልግ ነው በማለት እንደገለጹላቸው ይገልጻሉ። ኢማሙ ትርሚዚ ዘግቦት አልባኒ ሰሂህ ያሉት ሐዲስ ነው። ከቻልን እናብዛ ነው። በዚህ ወር ልክ ከረመዳን በፊት ለረመዳን ዝግጅት እንጹም ነው። ለሁላችንም አላህ ያግራለን። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም።